جمهوری تاجیکستان، روزنامه جمهوریت و بینندگان عزیز ما در شبکه یوتیوب. مقام زن در عائله و جامعه در تاریخ و فرهنگ گذشته مردم تاجیک جایگاه خاص داشته. در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان بلند برداشتن مقام زن مادر در جامعه نشان احترام به این شخصیت و ارجگذاری نسبت به رسالت زندگی سازی این عالیه مهر را بازگو می نماید. یکی از بانوان سرمحصول و چهره آشنا برای بینندگان، سابقه‌دار صدا و سیما در تلویزیون پروفسور گوهر عمرova امروز در مهمانی ما حضور دارند. باید یادداشت گردید که استاد طی فعالیت خود در تلویزیون سهم نظررس گذاشته با پیشنهاد برنامه‌های خوبشان در تلویزیون تاجیکستان به دل تماشاگران جای گرفته‌اند و حالا باشد از تجربه پرقناعت خویش به شاگردان درس میگویند. معلمه عزیز، شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه. تشکر. خب از این فرصت مناسب استفاده برده شما را به عرفه دو جشن خاص که اهمیت خاصه دارد و این به شبهه به شما ربط زیاد دارد، یعنی روز مادر و روز مطبوعات تاجیک تهنیت میگوییم. تشکر زیاد. با اجازه شما من میخوام درود خود را به این قلمکشان نیرومند که نیروی زندگی را با تازه‌کاری هایشان، با نوگانی هایشان، با مقاله و نوشته های خودشان یک به پیشرفت جامعه زمینه میگذارند. چون من میبینم این شعاری که میگویند پرچم ناموس باشد در کف دستان ما، دستی قلمکشان انامین تمامی جمهوری درد را نبیند که امروز جمهوریت ما را انامین روزنامه جمهوریت با سیمای دیگر میبخشد. تشکر بسیار. معلمه عزیز، میخواستم صحبتمون رو از پیشه انتخاب کرده شما یعنی روزنامه نگاری آغاز نماییم. چه سبب گردید که مهر این پیشه در دلتان راه یافت؟ عزیزم، اصلا میگن که روزنامه نگاری صاحب استعداد مادرزاد روی کار می آید. تا جای این معنی درست هم دارد. اصلا خودتان چنان که می دانید من خیلی بر وقت و مکتب رفتم، چون که برادرم که زباندان بودند و همراه اون کس به مکتب رفته، در سندخانه اون کس برابر اون کس نام من نام نویس کردند. و برای چی؟ معلم پرسیدن که تو دختر جنگلموی میدهک اینجا چیکار میکنی؟ چی میدانی؟ من گفتم که بیا آبک شیرین ما. همین مادرم علگویان برادرم به همیشه بس میکردن، همین در خاطر من ثبت کرده بود و آهسته آهسته همین سخنگویی و شعرگویی در خانه ما که یک سنت گردیده بود و من در دل من مقام گرفت. باره لباس های شسته را روی تار میکشیدم. یک شپرکچه که بالای تاری همون جامعه آمد و نشست، من با هوس به همون زیبایی و شپرک می نگرستم که یک گنجشک آمد و باید رو سر کرد. با دلم همیشه افتاده بداهتا گفتم شپرکچه که بیگناه می کرد پرواز در هوا، دیده آن را گنجشکک تیز پرید از خفا تا که داشته گیرد آن جاندرک بی زمان. همیشه شعرها ایجاد شدند و در روزنامه همان وقتی نورسان و کودکان پیانیر تاجیکستان چاپ گردید. از صنف 6 این شعرها چاپ گردیدند و باور میکنید در صنف 9 وقتی که یک سلسله شعرها در صحیفه پره چاپ گردید، چنان مکتوب بارانی حتی افسرانی که در خدمت بودند مکتوب های خیلی صمیمی می نوشتند و درباره 753 مکتوبی که در دوام یک ماه آمد، یکی از مخبران همونجا مطلوبه یونزاده مقاله نوشته بودند. این مهر از همون کودکی و ما سر زد و چنان که به شما معلوم است پیش از آن که بعد شعبه ژورنالیستیک یعنی قلمکشان روزنامه نگاری و دانشکده داخل شدن خواهی، اول مجموعه ایجادیات خود را همون صحیفه هایی که در روزنامه ها چاپ کرده در این یا آن وسایل الکترونی برآمد کرده جمع کرده کتابت یک پاپکه کرده میبردیم، آنها را ورق زده امتحان گرفته، بعد ما را اجازت میدادن که
ҳуҷҷатҳоамонро ба шӯъбаи журналистика супорем. ҳамин чиз сабаб шуду мо пешаи қаламкаширо пеш гирифтем. фаъолияти Чашмрас дар телевизиони Тоҷикистон ва ҳам таҳризии намоишшоҳи оила албатта кори осон набуд. мехостам донам ки шуморо чӣ чиз ба ин ҳама муваффақиятҳо ноил гардонид? зии барномаи оила хеле дар такопӯи ҳолатҳои ноговоре ки дар сари мардум омада буду ҷумҳурӣ ба як нобосомонӣ афтода буд. вақте ки маркази шаҳри Душанбе мегузаштед, дар майдони шаҳидону озодӣ бародар як қисмат дигар фарзанд дар дигар ҷо тақсим шуданд. ин чиз маро афтода кард. вақте ки мегузаштам баъд хона омадаму ба устод соҳиб табаррук телефон кардам. маълим гуфтам чӣ кор кунам? то журналисте худат бидон гуфта беҳад табашон хира буд. давоми сухана гуфта натонистанд, садошон гирифта шуд. баъд фарзанди як оила гуфта аз ин майдон аз ин майдон одам даъват кардам. бовар кунед шахсони соҳиб эҳтирому ҷағ задам даъват кардам наомаданд. бо ҳамин соҳиб табаррук бо завҷашон Раҷаб Амонов омаданд. дар бораи ҳамин аз классикон ҳамин рафтори хайру шар мисолҳо оварда барномаи рехтем таҳризӣ кардем. дигар вақт дуюм дафъа барнома мекунам гуфта аз ҳамон агар кӯчи пеш автобус ки мегуфтанд хамгаш ки арт суҳроб ҳаст ки хел хам мешавед ба тарафи кӯчи калони автобус ки он вақт буд. ҳозир исмоили Сомонӣ аз ҳамон тарафи итtifоқи нависандагон тоб хӯрданда рафтам ки дар рӯи кат ҳамҷо пеши ҳамон салони рассомо маркази шаҳр кати монда шуда буд ки дар тагаш табақҳои ҳархела хӯрокҳои нимхӯра дар болӣ кард як ҷавонзан дар гаҳвора ба кӯдакаш шир додан майл карду ба як тааҷҷуб ба он зана нигоҳ кардам ки ваям ба ман як песом нигоҳи ман ба ӯ хуш намад. бо ҳамин дарду хаёл чӣ хел ба иттифоқи нависандагон даромадан ман надонистам ки дар бинои якум қабат устод Лоиқ Шералӣ ва Олимпур дар якум қабати иттифоқи нависандагон будааст. онҳо ҳамон ба кадом кори барои фита гирифтан поён фаромуданд. маро мушавваш хотир дида гуфтанд ки чӣ гап аст? ман гуфтам як лаҳзае дидам ки тамоман ба зан хос нест. устод Лоиқ гуфтанд ки шумо зан ҳастед, рисолаи занро нишон диҳед. рисолати зан модар, зани тоҷик, одоби шарқиёнаи ӯ, фазилати ӯро ошкор кунед. ҳамон шаб омадам барномаро номи дигар оила мондем ва байти бузургвори ҳазрати ҳаким абу али ибн синоро дар он шиор кардем. оғози ҳамин барномаро чунин оғоз кардем: асоси ҷомеа оила аст ва асоси оила муҳаббат. бо ҳамин шиор барномаро оғоз кардем. ягона барномае ки дар телевизион тӯли 21 сол идома кард ин барномаи оила буд. аз соли 91 то 2012 ин барнома пахш гардид ва бисёр устодони маъруфи мо, устод Абдусаттор Нуралиев профессор, устоди азизу зиндаёди мо Пайванди Гулмурод гуфтанд ки ягона аз барномае ки тамоми жанрҳои хусусиятҳои жанри токшоу ҷавобгоҳ аст. ин барнома масъалаҳои муҳими рӯз бародарӣ, ватанхоҳӣ, хиштаншиносӣ, оиладорӣ, муҳаббат ба зиндагӣ, тамоми хусусиятҳои масалан таълиму тарбиявиро фаро гирифта мардумро аз ҳамон сохти бурҳони афтодаш то давраи сохти конститутсионӣ ба роҳи рост ва ҳидоятгари ҳақиқат шуд. дар паҳлӯи пешвои миллати мо ин барнома хусусияти созандагиро пеш гирифт ва то ҷои дар сохти конститутсионии кишвари мо саҳм гузошт. шумо бо ҳаммуаллифии устоди Зиндаёд Хушбахти Бекзода беш аз 17 китобро ба нашр расонидаед ки ҳар яке аз онҳо таърихи рӯшани телевизиони Тоҷикистонро бозгӯ менамоянд.
ба андешаи шумо ин китобҳо то кадом андоза дар шинохти рисолат ба рӯзноманигорони оянда кӯмак мерасонад? барои журналист шудан пеш аз ҳама касбро дӯст доштан дар кор. дар ин бора китоби аввалини мо қалам гуфто ки ман шоҳи замонам чунки бинед ҳамин замон аст. вақте ки қалам шоҳи замон аст ва қаламкашро ба манзил мерасонад, чӣ хел бояд расонад? вай воқеияти зиндагиро чӣ тавр инъикос кунад, чӣ тавр мавзӯъро дарёфт кунад, чӣ хел бо қаҳрамон гуфтугӯ кунад. дар ҳамин ҳам китобамон ҳам дар дастурҳои таълимӣ ки барои донишҷӯёни бахши рӯзноманигори таъризӣ кардем, якояк навиштем. ҳатто дар навиштани кори курсӣ, кори дипломӣ мо бевосита дастурҳои методӣ навиштем бо ҳамроҳи шаварам. ҳамин ин рисолати журналист, ҳақиқатнигорию воқеабинона, инъикос кардани рӯйдод аст. барои ҳамин мегӯяд ки мо асарҳоямонро тамоми хусусиятҳои эҷоду эҷодкорӣ ва мақоми эҷодкорро нишон додаем. барои ҳаминам ҳар як китобе ки имрӯз аксарияти донишҷӯён ҳарчанд масалан ҳаст ҳозир китобхонаҳои электронӣ аст, аз як саволатон мушкил шуд пахш мекунед, интернет рӯи кор мебиёяд, баъзе мавзӯе ки намефаҳманд ба интернет муроҷиат мекунанд, лекин бозам китоб дигар аст. китобро мебигиранд, мехонанд, бо суолҳо ҷавоб мекунанд. ҳаст баъзан мегӯянд ки хел ҳозир ҳама интернет ба рӯ мебиёрану шумо мегӯед ки китоби шогирдон мехонанд. ҳастанд онҳое ки мехонанд. чунон ки мана гуфтем, фирӯзи азиз барои худаш журналист аст, соҳиби чанд барнома медонед, нигоҳи зан, таҳру ҷамъ, барномаҳои хеле хубе дорад. ҳаминам гирифта аллакай кори илмӣ кардааст. дар асоси мегӯяд ман ва илҳом аз китоби шумо гирифтам. чунин баъд бобоҷон раҳимов муаллиме ки дар донишгоҳи фарҳанг ва санъат дарс медиҳанд, кори илмӣ бурдоштанд, адиба абдуллоева кори илмӣ бурдоштанд. ҳамун сарчашмаҳое ки аз китобҳои мо омадааст истифода бурдоштанд. барои чӣ? мо камтар аз таърихи огаҳ ҳастем. масалан вақте ки ҷонфидоӣ ки давлаталӣ раҳмониён кард дар давраи барқарорӣ давлати дунявии мо, ҷоннисорие ки сайф афридӣ раҳимзод кард, хеле назаррас аст. мо аз кадом нуқта ино мақом ёфтанд, иноро барои сабақ овардем ки ино омӯзанд. худи мо аз мактаби отахон латифӣ, журналисти хеле раиси имтиҳони давлатӣ мо буданд ки анамихел берун аз марзи Тоҷикистон дар правда спецкорреспонденти ва мухбири махсуси рӯзномаи машҳури правда буданд. ё масалан қаландар, соҳиби қаландар мехел буданд. мо аз он мактаб гирифта ин китобати худро мукаммал карда ин кора пеш бурдаем. чун мо дар арафаи рӯзи матбуоти тоҷик қарор дорем, шумо ҳамчун як қаламкаш чӣ гуфтанӣ ё таманниёте доред баҳри ҳампешагон? бузургон гуфтанд ки қадри ҳампешаро ҳампеша медонад ки чист, зарби дасти кӯҳканро теша медонад ки чист. ман мехоҳам ки ҳамин вақте ки ягон асари танқидиро пеш мебаранд, танқидро ба таҳқир табдил надиҳанд. ҳар чизи кадом мавзӯъро пеш мегиранд, на танҳо қафояшро, ояндашро бингаранд, фақат ба пеш созанда бошанд, на сезанда. ва медонед азизам, кори қаламкашӣ шабзиндадорӣ аст. дар шаб нишаста суханеро ба сухани зам карда, қатрае аз хуни ҷигар кам карда, бо муҳаббатномаҳошон ба мардум саодат мебахшанд. илоҳо имрӯзу ҳама рӯзашон баҳор бошад ва имрӯзу фардоашон ҳамеша шукуфо бошад. бо ин санаи хеле муҳим
هم بهاری نازنین که بواسطه در همین آغاز بهار روزنامه بخارای شریف تحریزی گردیده، چاپ گردیده است. روز 11 مارس 1912 شادباش و مبارک باد گویم. تشکر زیاد معلمه عزیز برای یک صحبت بسیار پرمحتوا. بار دیگر خوش آمدید به برنامه. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. تا برنامه های دیگر تن صحت و خانه آباد باشید.